Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzi Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-intenzjoni u l-bżonnijiet ta' Mary Karwana. Illum 17 ta' Diċembru nibdew l-aħħar jiem ta' qabel il-miliet. U il-verset ta' qabel l-Evanġelju, l-antifona, dawn is-seba' jiem li baqa' jibdew kollha bil-kelmiet O Emanuel, O Sultan, O Belt, O Muftieħ. U magħhom hemm rabta sħiħa. Dawn isejħulhom l-antifoni l-kbar. Meta dawn l-antifoni ngħiduhom kollha u niġbru l-ewwel ittra ta' kull antifona, bil-Latin tiġi l-kelma erokras, inkun għada, għaliex l-aħħar antifona tkun propju l-24 ta' Diċembru u għalhekk dawn l-antifoni qegħdin eħejjuna, qegħdin jagħmlu mixja, imexxuna biex nilqgħu lill-Mulej Ġesu fil-ħajja tagħna. Il-Mulej ħajja twilet għalija u għalik għax jien għandi bżonna. Għandi bżonn l-imħabba tiegħi. U biex diġà nanticipaw dejn l-imħabba tiegħu ejjew nitolbu maħfra għan-nuqqasijiet tagħna ta' meta aħna għalaqna qalbna għall-imħabba ta' Alla. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtek, Mulej ħniena. Kristu li sirt bniedem bħalna fil-ġuf tal-Verġni Mbierka, Kristu ħniena. Mulej, inti jilena u l-qawwa u l-ferħ ta' dawk li jilqgħuk. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, li ħlaqt il-bniedem u fdejtu, inti ried li jibnek isir bniedem minnhom li baqgħet dejjem verġni. Fil-ħnina tiegħek ilqat talb tagħna biex ibnek il-waħdini li sar bniedem bħalna jagħtina sehem fin-natura tiegħu ta' Alla u li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob sejjaħ il-uliedu u qalilhom. Inġabru u simgħu ulied Ġakob. Għatu widen lill-Iżrael missierkom. Ġuda, int lilek ifaħruk ħutek. Idek fuq ras l-edewwa tiegħek u quddiemek imilu ulied missierek. Int ferħ tal-jun, o Ġuda, inti jibni mill-priża tiela, bħal il-jun imkennen minn dut bħal mart lill-jun. Min se jqajmek? Ix-xettru minn iġġuda ma jitneħħiex u l-ħatar minn berri ġleħ sakemm iġibulu l-ħaraġ u minnu il-ġnus jisimgħu. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-sliem. U Alla għati lis-Sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-Sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek flimkien. Tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-sliem. Jinżel mill-muntanji is-sliem lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja u jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu,
isalva il-fqajrin flimkien, tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. Tħaddar fiemu il-ġustizzja u slim kotran sa ma jintem il-qamar, isaltan minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-art. Tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. Ismu jibqa jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Beħ jidbirku il-ġnus kollha tal-art, il-poplu kollha isejħulu ħini. Tħaddar fiemu il-ġustizzja u s-slim. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. U erf tal-oli li tqassam kollox bil-qawwa u l-ħlewwa, ejja għallimna trek il-aqal. Alleluja, Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Abram nissel lil Iżak, Iżak nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Ġuda u lil Ħutu, Ġuda nissel lil Fares u lil Zaraħ min Tamar, Fares nissel lil Hezron, Hezron nissel lil Aram, Aram nissel lil Amminadab, Amminadab nissel lil Naħson, Naħson nissel lil Salmon, Salmon nissel lil Boz min Rahab, Boz nissel lil Obed min Rut, Obed nissel lil Jesse, Jesse nissel lil David is-Sultan. David nissel lil Salamun min mara ta' Urija, Salamun nissel lil Robwam, Robwam nissel lil Abija, Abija nissel lil Asa, Asa nissel lil Ġosafat, Ġosafat nissel lil Ġoram, Ġoram nissel lil Ozija, Ozija nissel lil Ġonatam, Ġotam nissel lil Ahaz, Ahaz nissel lil Heżekija, Heżekija nissel lil Manassi, Manassi nissel lil Amon, Amon nissel lil Ġosija, Ġosija nissel lil Ġekonija u lil Ħutu, kien żmien fl-eżilju f'Babel. Wara l-eżilju ta' Babilonja, Ġekonija nissel lil Salatiel, Salatiel nissel lil Zorobabel, Zorobabel nissel lil Abijahud, Abijahud nissel lil Eliakim, Eliakim nissel lil Azor, Azor nissel lil Sadok, Sadok nissel lil Eliakim, Akim nissel lil Eliud, Eliud nissel lil Eliazar, Eliazar nissel lil Mattan, Mattan nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija li minna twilet Ġesu li jsejħulu il-Messija. Mela n-nisel kollu minn Abram sa David 14 il-nisel, minn David sal-eżilju tal-Babilonja 14 il-nisel, u mill-eżilju tal-Babilonja sal-Messija 14 il-nisel. Il-kelma tal-mulej. Forsi wieħed jgħid u dawn l-ismijiet kollha għalfejn x'importanza għandhom. San Mattew eżies jiftaħ propju l-Vanġelu tiegħu billi jagħtina in-nisel ta' Ġesu bħala bniedem. Għaliex hu li ġej mill-għoli u li hu liben il-mibgħut ta' Alla ħejja triq fil-bniedem biex hu jingħaqad mal-bniedem. L-antifonu tal-lum hija propju din u nħeġġiġkom hekk biex illum
iżommuha bħala it-talba ta' dan il-jum, għerf tal-oli li tqassam kollox bil-qawwa u bil-ħlewwa. Ejja għallimna it-triq il-għaqal. Għaliex għandna bżonn li nikbru fil-għaqal tagħna. X'inhu l-veru għaqal? Il-veru għaqal huwa żies mhux tant kemm naf skola, jew kemm naf somom, jew kemm naf lingwi. Mhuwiex tant il-għaqal tal-moħħ, imma l-għaqal tal-ħajja li jiena ngħix l-umanità tiegħi, umanità li tintebaħ bil-preżenza ta' Alla. L-għaqal tal-bniedem li jimxi fuq il-kelma ta' Alla u mhux fuq il-kelma ta' bniedem ieħor. F'dawn il-32 nisel li smajna jissemmew l-irġiel dejjem. Però imbagħad jissemmew 3 nisa. Għandek ir-Rut, ir-Raħab, kif ukoll għandna mbagħad anke l-Verġni Marija. Dawn in-nisa eżies għaliex jissemmew dawn biss fil-waqt li l-oħrajn jgħidlek Ġuda nissel lil Fares u lil Zeraħ minn Tamar. Għaliex tissemma Tamar, it-tielet waħda? Għaliex dawn huma nisa li ma kienux parti mill-poplu Ludi. Tamar saħansitra kienet prostituta. Imma dan kollu jurina kif il-mulej għażel li jidħol fl-umanità tagħna. Huwa xi ħobbna, huwa ġej biex jagħtina l-għerf tas-sema. Ejjew nitolbu ilu dejn eżjes. Għaliex qegħdin inkunu wisq boloħ, qegħdin nimtlew wisq bi kliem il-bniedem u nwarbu l-kliem ta' Alla. It-deċiżjonijiet li inti tieħu, il-mod ta' kif intu jien ngħix fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Kemm tweġġani l-frażi meta xi kultant jikkundanna l-ieħor u jgħid basta jmur il-Knisja, basta jitqarben, imbagħad jagħmel kollox il-kontra. Ejjew nitolbuh din il-grazzja l-mulej li jagħtina l-għerf tal-għoli li ġej mill-għoli, jagħtina l-għaqal li nibnu ħajjitna fuq kelmtu. Jifirħu s-smewiet u titenna l-art għaliex Alla ġej biex jisalva l-fqajrin bil-ferħ tan-nies ġusti li nistennew il-miġġija tiegħu inresqu it-talbiet tagħna u ngħidu ejja salvana mulej, ejja salvana mulej. Għall-Knisja biex ikollha l-kuraġġ li twarrab is-sigurtà u l-għana li jfixkluha fix-xhieda li tagħti għal ibnek Ġesu nitolbu. Għal popli Ludi li lilu saru l-wedijiet tal-patt tas-salvazzjoni biex jasal għall-għarfien tal-verità sħiħa tal-bxara messjanika nitolbu. Għal bnedmin li jsofru inġustizzja u moħqrija, partikolarment il-poplu fl-Ukranja, biex jiġu rispettati id-dinjità tagħhom kif ukoll jgħixu fis-sliem bil-waqfien tal-gwerra nitolbu. Għalina l-koll
biex nikbru tassew fil-għaqal tas-sema. Ħatkun mulej il-kelma tiegħek li ddawwalna u tmexxina. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbit tagħna. U għerf li ġej mill-aktar għoli u li tmexxi kollox bil-qawwa u t-tieba, ejja biex tgħallimna t-triq tal-ħajja ta' dejjem, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddes mulej l-offerti tal-Knisja tiegħek u għatina li b'dawn il-misteri qaddisa li jistħu ilna nitwettqu bħobb is-sema bi Kristus jedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus jedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-Om Verġni stennitu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u urjieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-żirġ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-olej tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi
انهبروا الموتيك مولاي شندروا بالفارخ الأومنتيك نستناوك صمت تجي في الجلوريا عليك كهنا ونعملوا دان تفكيرة الموت والأومين تسيدنا جيسو كريستو نفروا لك مولاي الخبز الحياة والكالشة السالفاتسيوني ونردوا لك خير اللي شوجبك تلقانا أون قديمك بيش نقدوك ومتشو كنتانا نطالبوا للإسبيرتو السانتو يقعدنا في جسم ويهت ليلنا لنهدو سام الجسم والدم تا كريستو افتكر مولاي في الكنيسة تياك مشاردة مع الدنيا كلها واتقف المحبة في المكين مع البابا فرانجيسكو مع الاسقفتانا أنطون الاسقفيات والمينستري تياك كلها افتكر وكل فخوتنا اللي رقدوا بالتامة الأومين افتكر في الميتين كلها دخلهم قديمك في الدول السابخ تياك هن لينا الكل نطلبوك قاتلي لنا وكل الورث الحياة ديم في المكين مع الفيرجن مقدسهم مع ماريا مع الأبوستلي سان جوزيب والقديسين كلها ليشوا في الببرية تياك سام البدو الدنيا آمن اللي معهم ينفهروك وينسبخوك بجيسو كريستو ابنك بكريستو مع كريستو وفي كريستو ينعطى لك على مسير لتستا كلش في المكين مع الاسبيرتو السانتو كل جيه وغلوريا على ديم تديم إيوني طالبوا كيف علمنا أريدنا نعملوا لبنت الله السالفاتسيوني تانا مسيرنا لينتي في سماويت يتقدس اسمك تيجي سلطناتك يكون لتريتينت كيف السماء اجدا في الارض خبزنا كل يوم ماتينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر للمنوهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذا أهلسنا من الدني أهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني أتينا في الطيبة والغنينة تياك الباچي في زميننا باش نكونوا هيلسا دايم مدنوب ومهارسة من كل انكويت احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا تالسالفاتور تانا جيسو كريستو مولاي جيسو كريستو ليت للأبوستل تياك نهليلكم سليم نعطيكم سليم تياي لا تهاريش لين ذنوبيتنا ازدهارس لين الفيدي تالكنيسيا تياك أتيا سليم ولا دلين تريد فيها انت لتعيش والسلطان على ديم تديم الباچي تالمولاي تكون ديم معكم آتوا الباچي للشلشين حروف تعالى لتنخد نبيت الدنيا هن علينا حروف تعالى لتنخد نبيت الدنيا هن علينا حروف تعالى لتنخد نبيت الدنيا أتينا الباچي دانو الحروف تعالى دانو اللي ينخدنوا بيت الدنيا هن ينداوك اليوم مستيدنا على الكلات الحروف
Ejja mulej u imlina bil-għaqal, għatina l-erf tas-sema, jew fiskiet ta' qalbna nresqulu din it-talba tagħna. Nitolbu. Issa li tqarbilna bl-ikel is-sema, nitolbuk u Alla li tista' kollox biex timlina bix-xewqa li quddiem Kristu ibnek li ġej inkunu niddu bħal imsiebaħ kollha dawl mixowla mill-Ispirtu għaddejs tiegħek bi Kristu Siedna. Jew ngħidu tliet Avamarijiet il-Madonna, hekk inkomplu f'din il-mixja tagħna u nitolbuha biex aħna wkoll nkunu nixbħuha fil-għaqal. Marija hija l-mara mimlija bil-għaqal. Għaliex? Għaliex quddiem it-tħabbira tal-Anġlu hija warbet il-proġetti tagħha ta' kif kellha f'moħħha tibni l-familja. U l-Alla tgħidlu biss ħajsir minni skont kelmtek. Ħajti ħanibnija mhux kif naħseb jien imma kif trid int. U għalhekk ejjew ngħiduha flimkien biex il-Madonna tenna tassew nikbru fil-għerf tas-sew fil-għaqal veru. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Inħeġġiġkom biex ma tinsewx iġġibu l-affarijiet tal-ikel jew tpoġġu l-offerti tagħkom ħdejn is-siġra tal-miliet biex l-oġġetti jitqasmu l-affarijiet tal-ikel tad-dar natuhom lill-familji fil-bżonn kif ukoll bl-offerti tagħkom iservu biex fil-aħħar tas-sena is-Santwarju ta' Pinu sejjer joffri 100 ikla lil 100 familja. U għalhekk inħeġġukom biex nagħmlu dan l-att ta' ġenerożità lil xulxin. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.